La kuma-social networks ngase ngibona lo sisi otrendayo uNtando lo trenda ngokuthi uphethe kahle indoda. Mina uNtando ex yami kusho ukuthi abangazi mhlawumbe ukunilandisa kancane sajula naye ngo-2016 ube wafunda kongoyena ufakazi wami uyena kusho ukuthi indlela esahlangana ngayo naye sase-exam prayer kanti ngihlezi la eduze kwakhe. Futhi into eyenzeka wathi umfundisi mayethandaza uNtando mase ethi amen, ngezwa into unique ngo-amen wakhe, ngezwa ngithinteka. Sathi mayiphele exam prayer ngimcela inamba ngamncoma ukuthi sis wazwa no-amen omuhle, wabonga nje naye ngiyakhumbula waze wasmayila. From lapho sasixoxa nje nginenamba yakhe ngimfonela ngendlela u-amen wakhe wangithatha ngakhona, ngisho ngisifayelisana efonini sasingasho ukuthi bye noma good night, kangihlezi ngizothi amen. Mina angimangalile impatho yakhe ngiyayazi, ngiyazela kumina. Ngiyakhumbula nje ukuthi kade ngisathandana naye ngangenawo enesifasi yena enawo wenakho ukuthi nje angiphathe kahle. Ngiyakhumbula kwenye inyanga okwevela ngifikela negrosa nje uyifaka endlini yagcwala amakhabethe. Ngiyakhumbula uroommate wami wathi mayefika wathi awurooms egrosa engaka bebekulethela umbondo yini noma umembezo, ngendlela nje eyiningi ngakhona. Sometimes nje mase ngimbona itrenda kanje uNtando inhliziyo yami iba buhlungwana ngimkhumbule ngoba sahlukana ngendlela eyayingaqondakali. Shothi kwaba nje misunderstanding yokuthi ngelinye ilanga wathi mefika endlini yami wafika engashongo, kanti uzothi mayengena afice intombi ka-roommate wami isendlini ihamba ngephenti, kanti ngebhadi uroommate wami wesaphumile ngaleso sikhathi. Wacabanga ukuthi intombi yami, ngathi ngiyachaza ukuthi izinto zami sezibheda kanjalo, kodwa ngiyafisa ukuthi uNtando ngelinye ilanga siyilungise izinto. Ngiyazi ukuthi usenendoda le abenza nawo TikTok, angisho ukuthi akayali. Ngizo-understanda mina maye ngangibuyisa ngibe wesibili ngoba ngisafisa ukuthi into yethu iphinde isebenze, sibuyele kuleza zinto esasizenza kudala. Njalo nje manje ngicabanga ngeke ngibone ukuthi hey ngalenze iphutha ngenxa yentombi ka-roommate wami. Lapho ukhona Ntando ngikufisela konke okuhle futhi ngisanethemba lokuthi ngelinye ilanga sozilungisa izinto siphinde sibe right njengo-2016.